Bu speaker kalome Disaster Management and Rehabilitation Department chang tu minister am tak chana ta na ka zabel na chu nikuma khan Republic Veng a khian leiche awangin har sanna kan to ka ama po in amuna minron en puya kan lom hle a ti chuan step khi athar la ka sia mangaya chumi ba ka drain khi omjanei taka siam ngai ani boka tin electric free electric connection free te po kha li ani boka tuna hian khilai khian har satna khita cheng te khian antok na sai me maya chuwang chuan step thar siam na turata na estimate propose to te drain siam tura estimate le proposal to tele kimi electric free han thun zong na tur ra ruang man na khi chak takin ma min lak sak thayeng em pui mang an na ani awangin laya khan thei to min ron chu pui thayeng em ti kha ka zo bel na ani member zom tak po siral soi vungana soi kha adik khop maya nikum February thakhan NDMA anti Union Home Ministry loi khuan State Mitigation Fund mandan te State Disaster Response Fund mandan te hi guideline tharon siam peka chu chuan min phuar ta ka soi thiam dan chuan central project lian pui guidelines or crore tel crore soma crore zatel te khami te anti danang khan na tho tur reng kha diemanar noyami po kha noi thum lek po ni sela noi ni lek po ni sela appraisal committee in dik phot turani chumi zo chuan SDMA noya State Executive Committee Chief Secretary Howin chu committee chuan approve le turani chumi nuwa chuan sanction a thei chawang ti guidelines an ron siam peka nasatakin kan director te kan secretary te ken chang to minister te poniang chu kan kuta phuarta ni kha appraisal committee khan SDMA member chairman aniangan kia te chuan hei technical department ti maila PWD power khanga tang khan member lak khom khalo ngai ta chuan na hi DMR hian ati muang ta e mai ni abikin khatiang chiat rup na lo thenga han chom dol na tu mitigation kan ti bi ka hian Republic Venga chiat to na po kha abial tu ina sayang khan engkim estimate te chu siam vek to ni tunan ka hil so lo chon appraisal committee pon apom to a SEC pon apom to a sanction tuna hian siam me kani reilo te hian na tan thei turin kan be se ni ti kha ka chan na ni